kwezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanjalo like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer news, udaba oluvelayo-ke umdlali ongokudabuka ezweni-ke laseCongo ogijima-ke kwiqembu laphaya e-Egypt i-Pyramid FC uFiston Mayele ethiwa-ke kulindeleke ukuthi-ke alishiye iqembu le-Pyramid FC since-ke i-contract yakhe i-expire makuphela-ke yena-ke lo June. Lo mdlali-ke uke walingwa kwiqembu ibhakabhaka i-Orlando Pirates emasontweni-ke edlule, okubikwa ukuthi-ke ibhakabhaka lisubmithile i-offer kuyena-ke lo mdlali-ke liyamdinga laphaya kwezimnyama-ke. Asazi-ke ukuthi-ke amabombo wabhekise kuphi mayishiya-ke yona-ke laphayana-ke i-Pyramid FC. Yona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohleze ngikhona ngulethela-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke video yethu asibambela nisale kahle.